brandi tranac 50 litara, dostupan u 9 boja, uradit ćemo jednu mini prezentaciju na crvenoj boji. Jedna manja pregrada koju možemo, da kažemo, dosta određene opreme da stavimo. Sam ranac je urađen sa mole sistemom, postoji mogućnost kačenja raznoraznih stvari, predmeta na ove mole kačarke. Veća pregrada, koju također može dosta opreme da se stavi, da kažemo, rukavica, lampa, za potrebe službe. U većoj pregradi nalazi se također mini pregradice za olovku, za hemijsku, jedan manji džep za ličnu kartu, pare i tako dalje. Sa ranac, u slučaju da se prepuni ceo, posjeduje ove pomične trake pomoću kojih može da se doteže ili oteže. Sa zadnje strane ranca vidimo da su omekšanja preko ramenog dela vidna. Imamo ovdje jednu veliku omekšavajuću pregradu u koju možete staviti neku opremu koja je možda lomljiva ili oštećujuća. Također ovdje može dosta neke određene robe ili opreme da se stavi. Mi smo ovdje demonstrativno stavili garderobu, koja je najčešća oprema koja se nosi u ovakvim rančima. Na vrhu ranca se nalazi pregrada, odnosno ovaj držač ranca, koji je rukohvat koji omogućava rancu da se nosi ručno. Na zadnjem delu ranca možete vidjeti deo koji sa prednje strane ranca se vezuje kao pojas. Za slučaj da ga prepunite, stavite na leđa, pa da imate opciju da možete da trčite u takvom rancu. Ulazimo sada u prvu veliku komoru ranca, raskopčavamo ga sa leve i sa desne strane, da tako kažemo. I vidjet ćete da se ona skoro cela može otvoriti. Vadimo futrolu, još jedan pištolj, pantalone, majice i tako dalje. Unutra se nalaze dva manja džepa, podršna za legitimaciju, za pasoš, pare, cigarete, ličnu kartu. Zatvaramo pregradu, prilazimo najveću pregradu ranca, centralnom delu ranca od 50 litara. Ova pregrada je moćna zato što vam omogućava da otvorite praktično ceo ranac. Ovdje se nalazi jedna pregrada sa rupičastom tkaninom. Vidjeli ste da može da stane veći laptop u najveću pregradu, a i svakako i onu manju je mogao da stane laptop, kutija za lampu ili za nešto drugo. U najvećoj pregradi postoji još jedan dodatni džep u koji možete staviti određene stvari, etiketa originalnosti, deklaracija i pokazat ću vam za kraj kako izgleda prazan ranac. Može da se pakuje, lak je za prenos, 50 litara brandi tranac.